Talofa, my name is Angie Tamua, and I would like to say thank you to all of our Hope Channel and ASAM subscribers and followers. May God bless you for all that you have done for the ministry. We hope that we will continue this partnership throughout the year and the upcoming year. Ya, ole au nangan nei Hope Channel, misela ASAM. Te mole toile nganga fifio Christmas mo tosong fo. God bless. Thank you. Pai o sa aveo e mapaango nei ala Faafetai le taliaina o le matou au nang i o tō maota malawa matou talo whamia tele tua a oanga ki whaingo nei Tausaga. Lenei wanoa e Faafetai atuai ma mole atuai alo whaanga mole Paul au whainga ruenga ale American Samoa Adventist Media ia hapea fo i male Hope Channel American Samoa i le lato umalawa o paanga lo whaio na mai moina Paul Kalama ma sani en tato Hope Channel. Le ngata i lunga o le TV, o le alata, i America Samoa, le Hope Channel, Channel 11. Ia e whapea fo i lunga o pengen te whailangi i le social media, i lunga o le Facebook, o lunga le YouTube, ia po lunga fo i le website a le tātou a ASAM. Po le alawa le awala lo e mauai e tātou whaasalau. Ia, Faafetai atu i lo tau lango. Faafetai mo au tau Tausaga, Faafetai mo au tau mea alofa, ia e ala i se Lenei, ia o loo whapenau na lango ina tātou po Kalama, i tasi mwhai o na whaalau tele whinangano le atua. Mo moli atuai le whiau o le atua, i so o se ta wha o le lalangi. May God bless you and Merry Christmas from ASAM and Hope Channel. Faafetai, Manuia, Tausaga.